dan ir-rol dan il-ftehim partikolari ġi immaniġjat mill-Ministeru tal-Enerġija, ma kienx immaniġjat mill-Ministry for Economy. Ovvjament kien hemm partiċipazzjoni tal-Ministeri kollha, però dan ir-rol it was led through NM Malta u d-Dipartiment tiegħi. Investiment miċ-Ċina dan però. Iva. U l-suppost il-mara tiegħek iġġib l-investiment miċ-Ċina. Sa x'sem kellha allura f'dan l-investiment li ġie miċ-Ċina. Loġikament naħseb il-mistoqsija tagħmel sens. Tajjeb li ngħidlek li dan l-MOU ġie ffirmat is-sena l-oħra, ġifieri nkunu ċari, ġifieri ġie ffirmat ftit wara li tlajna fil-gvern. It-tieni punt kien li ċanajna minn bidu net li fis-settur tal-enerġija mod partikolari f'din it-transazzjoni peress li kien hemm involuti jiena, il-mara tiegħi ma kien se tkun involuta. Jiġifieri fl-akbar investiment barrani minn barra minn Malta, l-mara tiegħek li suppost ġib l-investiment minn barra minn Malta, preżament miċ-Ċina m'għamlet xejn f'dan l-akbar investiment barrani. Tajjeb li ngħidlek li aħna kburin dan investiment kbir, kburin kbir il-Prim Ministru, kbur kulħadd. M'għamlet xejn, mhux irnexxielna inħassru dejn kbir li tela taħt il-Gvern Nazzjonalista u sorpriż li din hija l-mistoqsija tiegħek meta aħna qegħdin hawnhekk niċċelebraw. Importek tweġibili. Tista' tweġibili jekk jogħġbok il-mistoqsija Dr. Mizzi. Ma kellix sem allura l-mara tiegħek?